ايديام هاتن الشاخ خويا صحبتي دبي بشيدا بتايبتي خصوصي مجارة كما هي مجارة ما تشيا مجارة ما برنامج قال لسر اكران انترنت كردي كو نو ده سبيكر نو بي نو ده سبيكر اما بحثا وي برنامج بكن ناوی برنامه ما هند بیشتر چنه بکی و لاقی و حتما و نزدیکی 5-6 بشه و هر وحال سرکان ترته کردی تی وشاندنی با اوه که زندگی تی وشاندنی دوی برنامه دا چی تی کرنه دا خوازا وی برنامه چیه آرمان چیه اما بحثا وی کی بکن برنامه هند بیشتر چه کل لدو پیون همواتد گره اما بحثا وی برنامه نواروکا وی بکن و سر وی برنامه جی میوانم جی نهال استودیویه میوانم جی براکی ما حوالی ما پیشکشوان و برنامه بایران سازگی تو خیراتی؟ سرچوار نافخیران تچاوی تو باشی؟ والا گلک سپاس الحمدلله باشین گلک سپاس یا مش باشم خودش ترازی نها از بایرام هم حوالی هفدو نیزیکن یعنی هم هفدو هر تم دبینن کو برنامه کانو دست بکر بیشتر سر خیره به سرچوا سرسرا بیا وایرم نها برنامه ما دست بکر هند بیشین چه؟ بله نفسا بله yani az ya rast az xwazim navaroka ve jihîn bibim pêşên bahsa navarokayê bikin hûn bahsa çi dikin mesela di bernamê da em tenê bahsa ev peyvên ku hemwate ne yani li hin deveran li hin bajaran Kurd me gelek belav bûne yani li bajaran jî tenê ne li alên welatên din li Tirkiye li bajaran Kurda bixwe jî yani Kurdek an jî Kurdekî din ku di bajarên cuda bin di bajarên din bin yani tişteki heman tişti em bejin şikal bide navan telaffuz kirne binav kirne ev bu Kurdîne ji xwe ere tev bi Kurdîne sadî sat Kurdîne û ev jî balamedik şîne mego gelo kam binerin ev peyv gelekin an hindikin melêrin ku qiyamete gelek peyv hene mecgo gelo em ser bir bername em servan tiştan serve mijarê em bernamek çekin û ka awekî interaktif gelê xwe re kam binerin خلق ما كرد شد بيجن جرا يعني interaktifiye çiye mesela le ser telefonu mesela demil dest kesi خوازه فکری خو بيجي يا جا بيجن تشتي كود زانه demil dest mesela telefonu tetke شخو برنامه ما زنديه بله ساعت 4 دست بيتكه وقت 35 دقيقه 40 دقيقه دومه و ام پرستکنن بيجن هون چد بيجن ام fotoğrafek وينيك ان شكلكتيني سر اكرانا خو و ام بيجن اون بيجن چه نمره خو تلفون دن هر وها adresên xwe yên medyayê civakiyên sosyal medyayê Twitterê, Facebookê, Instagramê van jî didin û paşê pirs dikin. Bi rastî jî berê me ditirsiye me digot wê kes pala xwe nede bernamê ka wê çawa bidome wê çawa bimeşe lê di bernameya ewil de di 30 deqeyan de me nêzî 25 telefon girtin tenê ê ku me girt nav bernamê girêdan çêbûn. Tabii mesela ana basa 25 telefon dikin da 30 dakikada 30 dakika و herkes dakika haber de xod be 30 dakika bele ja dve navarok hebe jberku بخو از ما شاهد و مسئله یعنی از دناوی برنامه دمه یعنی یاراس بایرام ام نکارش خزات طرف گیجلی یعنی جبرگو گلک تلفن تن هواری نظام فراگمانک یه ام بجن فترهکا یا هند بجن چه حاضر هیه ده دستمه دا ام ویجی بدن برا تماشاوانی مجی هر وا ویجی ببینن خصوصی لسر پیون همواتم دسک بله پیون همواتنه از وی کی بجم نه مثلا ام بجن تبعصر شکاله کرد نفس بله ام بخور نزیکی هفدونه جبرکو ام همجا عین هرمنه مثلا ام شکال رد بجن شکال بله لی حقوق گلک هنه یعنی ام بجن براستی yani meclis şikal zambu lale mirdine de bejin sol lale rahayet bejin pelav lale Adıyaman'ı Semsure Malatya lale Anadolu jara bejin Emeni hinkes he jerben çarık ev çarıkın ko 100 sal beri mane kurden me hejal günde xol bajarın xol hereme xo jara bi bu sab navdikin bejin çarık ben çarık Emeni sol şikal pelav gelek nav hene yani bayram mesela برنامه mesela bejin یک هات گوته سول ادریجی گوته سول یکی دیجی هات مثلا واتساپ دیاجی ام بجن توییتر دا mesaj tarafşan ویجی گوته سول هنه گوتن işte şikal هنه گوتن işte peylav ama sol zedene ون وردا mesela برنامه da bejin yani dve kurt sol bikarbinin çünkü son ne bejin ne haddeme وتشكل قد نابه لو را امني كارن يعني دبي خلقي بكن بيجن ونفي كي بيجن تو ارمانجا مج نايبه ام دخوازن کو ev devlemendiye ka zamanı Kurdiye u herkes bizan be ku ev pevji ten goten hem pevin dinji gelek pev hene ku ten goten hamant işte
gava bejin yani em fam bikin weki çavat bejin ezutam haber din nasıl بله tahari serhade beji haber din anji tahari cikidne beji tahari meretoy قوزلق حزب تبجم خبردن وبجت تشتكي او تبجنا مجول دبن بله تهاري درسيمه او تبجنا قزيدكن تهاري سويرك او تبجم داندكن كردمه انادolu Yozgat'ı Ankara Haymanı Konya tbejna dandikin dendikin yani haber dedin dağvın de peyvin mejul dibin gelek yani ne dehcure ahaft ne he بله يعني اف دولمندی زمانه elbette ev devlemendiye ka zamanı kuriye levra de literatüre de zaman nasiye de zamanek de her şıkas peyven hevvate hemvate Türkiye viş eş anlamlı بله ku hebin evde beje ev zaman avqas xwezaiye u avqas devlemendi emji me şxore kira armanç me go kan binerin ve برنامه çava çeve ve gel çava alaka bide rasici em alakaya gel ve nagijne di telefonu me hebun men ha kire çar telefon bawart ki me برنامه xwe peşe xwe em bikine şeş haf telefon rewra pe em pera nagijin tev yani meşgulun بله tabi vak mizginiyet tibdi anaz bidim kerem ketibde برنامه هودوجن چه نها روجا سهشنبه و پنجشنبه peşeme haftaya droje هفته روجا لی رمضان دا pazde mehede ediye me dest pe bikin haftaya 5 roj nav haftaya saat 4 da dora 4 da asr beriya iftariye de me bikine 5 roj ve me her roj le hemberi tamaşavanın xoyin aziz o xoşis دیسا نیف ساعت باوی باور دكم ويني شو نيف ساعات نمل بريكو تليفون تين او تليفون تين ام زياده دكن 5 دقيقه 10 دقيقه سردت كيفن عفناكل يعني از بجم مثلا فنومنیه که به تلویزیون دوار تلویزیون دا جبرکو برنامه نویه بله هجا گلزه تروی بجن نواروکا برنامه جی بجن لاقی برنامه بکی ناتبه لی از کارم وی که بجم جبرکو زمان ما حق از دولمنده دوی ام وان دوی دولمندیه نشان پیش نشان گلی خوب بدن دورا نشان همو دنیای بدن که ام بجن یا دنیای دا زمانه که حق از دولمنده حق از لحرم لگندا جدا پیوی جدا هنه به هفدورا ده بجن ام وان نشان بدن ارمانجا TRT کردیه ارمانجا برنامه هوند بجن چه ارمانجا پیشکشوان برنامه بایرام سزگیجی هر وا اوه زمانه اما برای خوب بدن fragmana ve beka çe heye çava hatiye hazır kirne amade kirne hondre ve da çe heye hundu bejin çe emle tamaşa kirne durda mesal velere sohbete xo devam bikin. برنامه hundu bejin çe dest pekir. Dve برنامه da eme dewlemendiya zimanê Kurdî nîşan bidin. Ve برنامه دا امل سر پیوین هم واتب سکنن و جواب پرس بکن گلو هند بیجن چه هند بیجن چه به پیشکشوانیا بیرم سزگین دست پید که هند بیجن چه هر هفته روزین سهشنبه و پنجشنبه د ساعت 4 دا لسر اکرانا TRT کردیه جنمینن tabi bahsa برنامه که تایبت کن تماشاوانه جا برنامه هند بیجن چه tabi naha تماشاوانن ین مجی گلک مثلا شاندن اجمرا بجه که کو بحثا شکال کریه شکال جمع اما برسیف دانم بجه که کو صبات بخیر به ام لمردین ام جراد بیجن سول بجه که bayram radkari beji çima جراد بیجن سول yani sol çepete nizanım yani tabi معناه وان بنجها وان وقت بيجن فوناتيكا وان ذرناخن هولي نفسه ام دوجي يعني اف بي لفيا وياتيه كسك تاشتي فوتوغرافيكي تاشتي شانديه قوتي كيكو فرنگي شانديه ها فرنگي دوماتيس شانديه قوتي كيكو ام الجمع ام جراد بيجن باجان صور از باورم نتنه مثلا آمورن ين بکارانیان هر تشته دشوا برنامه مگاوا و 5 روز من نه وان تشتن اف معزمین آمورن کو ام د روزن خود ام تینم بر خو لو خود کن انجی دخم پی خو انجی بوان و مجولن کل بر چاون اماناتینن جبو کو بالا گلبک شینه ل گلک پیو هنه کو
ام ادعا هم پیو هنه 30 حب واته وان هنه 20 حب واته هنه ما شاء الله معنی وان هنه اره لهر باجاره لهر گوندی ناوک لیکرنه و اوج گلک بالا مدکشینه گلک قوتك دمت بجا يعني كا هذا تشيكا امجي وصا ام وانا تف تشيبكن براستي يعني فونيتيكا وان انجي جرامر وان انجي اتيمولوجيا وان شكرا هاتيه ام سري برناكولن لورا وقت متنا مالي كو وقت ما هبه ام حميان بكن لوقت متنا تاني وقت ما افكو ام تليفون بقرن مرحبا مرحبا ما هب ناز دكن شكرن شوانن چند سالينه كاون چما بيد بيجن دبيجه دقره يكادنه جريدن اب کسی که مثلا بشتار بن عمری وان چخاصه ام بيجي يعني ايه اختيار باور مثلا جنج هنا يعني جنج ناقصن يعني اب كسين كو اختيارا بيتر تليفوني مدكن لورا حيانها من شان كسا برسيه تفسر بينجينه جالك جوان سر بينجي جوان جل مدقرن يعني جالك جوان جل مدقرن لجالك المدقرن بيجن 6 سالي 65 سالي 55 سالي اب كسين كو عمر دانه ودزانن يعني شو زانن بيدك جودا زانن يعني تشتكي وام دبيجن ما ريس كريه تف ريس دبي هوب تليفونه كات ولا دبيجن بيت تشتي دبيجن لو راز ميناكك بدن وروج ما باجه دا پنجره تركي كوام جرد من پنجره باجه شباك يعني جلك نابي هنا جامرك المغاريا گوج اگريه دگارم گوامش پنجره رد بيجن اقشكه مگو خدا و افچيه مگو گلو يعني براستيجي تشتكي صحيه من شو برتقال فرهنگان لهف خست ورده پاشم تليفون زمانزانك ايراني بو نا ميواني ميج يوم تليفون كر مگو گلو ناف هي تقت بيستي غواريل بامد بجن اقشكه شكري ايران خراسان الله بله كو حياته خود ما قد نبيستي اگر يجرد بجن اقشكه ايوه ازت شي بجن سيم صبالكش تشد تقوم نها مثلا دوي حفتي دا مازي زرك يعني كارتنكله شي يعني تركيا كارتنكله مازي زرك ام جرد بجن مازي زر بر يجي مازي زرك بله ددي مازي زر ينكو تدويجن جنانه مروان بكوجه ناس اي جنانه هن كانش نه جنانه مثلا حوالي متكرمي بدا سكناندني ها وندا سكناندني مازي زرك بتايبتي ددي جنانه مري بكوجه جا لهمبري عيني وقت بيجن جنسي هفدونه قمقمو او مثلا وقت بيجن خيره مري بكوجه طبيعي وقت بيجي قوتنك يعني دناوا جوريان دجي ناف دگوهرن بله ناف دگوهره لورا قمقموك ومازي زر كمان تشته يعني تاني تبقى بشكل شكلي بگوهره اوج قمقموك عبارة درتين بر بر روناهية دمان بتشوف بنجد قلت ون حفت حب كوجن ون هرنا بوهشت ون هرنا جنته والله انا بجهجي هبو ما ايريش ذكر لما تشي قلنا ذكر وقت تبيرانه يعني مثلا بنرى امزارك بون وجا مثلا احنا جينا قلنا مقزر العقريه تليفونك هاتقو مقزر بله تبيست منو سافين اوكي لا والله مقتنا بيست والبام مارمر اوكي قمقموك هي و مازي زركه مثلا قمقموك مارغيسك جراد بجي مارغيسك بري كي از تخوزن فهم كلامك نها مثلا مازي زرك هي قمقموك هي مارغيسك هي مقزر هي يا جان بيجي مثلا حنا جوريكي وانا جاد بجن بفاديا مار مثلا بشكل ما زنتره سدم چما هو قاس ام جور بجور ام خبر دادن يعني سدم كافي هي هو قاس هم معتزدنه يعني ام بيجن تشتكي ارجي هي دبني فردا يعني تشتكي ام بيجن راستيه كادنه هي يعني سيستما برغلا پروردهيه نكتي ناف كردا و كرد ارنگاريه ده يعني چيا يعني نوال يعني دشتو زوزان دشته زوزانه لورا چون هاتن زمان استن كريه انجي كريه كو او لور يعني زمان يعني تكلين داين مثلا يعني بله يعني تكليه كردا ناف هفده پرتنبي تمام هبيه میرکتی هبونه بکتی هبونه جی هبونه ل او چیا او زوزانی کو ناف کردان از باور مو پرورده کا پرگال سیستم ناف کردان گرت نبه yani herkes جرت işte gotiye le dişibin hev nav dişibin hev jurewan dertkeveciye ki le nav gohariye hedi gohariye haya nahatiye le naha evçiye bawaki xwazai زمان باوی که خوازای ده دعای ده خواسته کاملا دیه آنی حیوی است لی اف نه بیه دولمندی یک زمان کردی بیه بنگه که زمان معلومات هند اروپی يعني افنا مثلا ده زمان دين دا ام بيجن يعني ام بيجن دي تركي دا ياجي ام بيجن
ده عربي ده فارسي ده يعني هاو قص هموات هنا يعني وقت بيجن هجمارة زيادة بوني ها من نفس بوريوان زماننا لتشتين كو ام دزانن او قصتن چما او قصتن لورا ام بيجن تركي قوا قرنا 19 هانده سال 19 هانده ديار بو يعني زمان رفيزي كرن خصنا شكلكي بله ليه كاس شوي شكل درنك تهدي لحمون دبستانان لحمون ليسيان لواره پرورده ده herkes همان تشتيهم بو ليه كرد نو صابون كرد چواهیم بودن 1000 سال بره چواهیم بودن 10000 سال بره چواهیم بودن همان پیف نهاجی هي يعني قد نجوهري مثلا كسين كو تلفون دكن زيادة بله يعني نافولتن يعني مثلا العراقية دي الإيراني جالك قوتن دنيا هنا نا شخوا يعني دبيجن كرد لچارالية جهان بلاو بونه براستي جي مدوي برنامه خود جديد جي دانمارك تلفون هاتن جي اوروبا جالك جان هاتن جي المانيا هات جي فرنسا هات جي ايران هات جي روسيا هات يعني جالك تلفون تنكرن يعني الحر دري تلفون مدكن بالا انسان دكشينه اف برنامه دبيجن يعني تلفون دك دبيجن امس هاد دبيجن تنجي بو يعني 10 ثانيه بمره خبر ده دبيجن امس هاد دبيجن بيجي از فلان كسم جي فلان دريمش فلان هريمه لبامه وصايه وبرست كل باوتشي امجي تابي برسويد يا از فيك وقت بيجن جمره اوكك تشيبو يعني نعم خبر ددن يعني ام كرد حسرت زماني خوبو نفسه حسرت زماني خوبو مكو مرف لقادكي هما مرف كسي كي بديت نمكو خبر بده بله نعم مثلا اوقات الحمد لله اوقات باب الصلاه حاضره اماده 24 ساعه موشان دكن بكردي بزمان خو اي داي كي يكو ام زاروكتي خود لناف گونده خو لناف دردور خو مهم بونه از باورم تماشاوان مجي و حسرت دلوان هي گو فرسندو که امکانك جوانا چید به دمل دست خوازن آلیکاریه جی بده نفسه راستيجي وصايا لورا جوا تليفوني مدكن يعني ما حفظ برنامج 6 برنامج مال پیش خوشتیه ما حفظه بدم إذا بيجن صار خيره بد بيان بركيف خوشن بجام بسايا وام هينن بيبن جدا جدا دبن يعني اوج بالا وام برودكشينه جخوا اف برنامج مس وقت از خوندکار بمجي يعني دما خوندکاری ده دچ بازار کدن لجی کدن الخربیه دخوینی همان تج بازار خوش مالبات خو دور دبی ولات خو دور دبی قوات دچی در دورات چه دبه این کستن بلکه 10 باجاران 20 باجاران حواله چه دبن لورجی وقت تبیرا من زاننگه ده لیسه من الدروا خون زاننگه الدروا چه دبیجن مثلا ام دبیجن و صاد دبیجن دبیجا و نراسته او دگو او نراسته او سایه هر کس کردی خو راست کر دگو یا دگو از کردم دگو ام 10 سالان از زمان ترکیه جانو هندبم تدبیجی evne او بجا آخافتن چیه پیوین چیه خبردان بجا خبردان چیه مجود بجا افچنه بهم قزید کن قصد کن يعني هر کس تشتك دگوت لپاشه وقتی کو ام گهشتنه و مفهم کر مدید کو راستیجی زمان بخو دولمنده زمان بخو خوزایه زمانی که حنون و خوشکه کوچه استران سری هاتنه چکرن هاتنه کرن يعني او قاجي هجايه بله حنك تماشاوان ما جزاخوي جدوه سليمانيه جكرمنشا مساشان نجمه قلت لكو ما او برنامج وبحث كن ما جارك تماشا كلم جيشنا داويه هر كش جيشته داويه وش بالكو حال دماوي ام بيجن كنه يعني كنه بله كنه طبعا دناف ام بيجن روجيه دا 25 في ما هي ما قولان دا بيبا عندي حفتي 5 روز نوا حفتي 5 روز وره وشانه بله او كسين كو خباتك خدمتك تخوازن جبو زمان كردي بدن كارن دشتك اليكاري كارن بشتاري برنامج بدن اجبويت خوازم تشك بيجم لسر ميديا جواكي لسر فيسبوك لسر تويتر وانستغرام حساب ما انجل سر حساب انترنت كردي روجا كو برنامه به وشاندن برنامه به چكرن ام روجا خو ديار دكن پيوين خو آماده دكن و پارو دكن ام دبيجن كرم كن شيروين خو بنفسين جمره پیامان مساجم بشينن و ام بین سر اکران خو کاون لکورن و چه دبیجن ام تف بحوره به برنامه بحوره بشوپینن و گرکو هوند بیجن چه سر فیسبوک شخوا هوند بیجن چه بنرسین راست ام درتن ناوی کی دو ساعتنه اوج خوشه ام در کوین جمره برا بنرسین برا ما بشوپینن و چاخه ام تف بحوره ام بزام بن کاوی برنامه کینگ دست ببکه و کینگ بقده انجی ام برنامه خود ام سر کی جام پیوان بسکنن ام حبو ام تف پارو بکن ام همین ببین لسر فیسبوک و توییتر بله هون دبیجن چه؟ بله
هر وقت دکارن وره بتکینن و وقت بیشتر مساجین کو خاطرنا بلاف کنن دکارن بنیجی شیروه خود بنویسینن. بله. باید راستی جبر کو برنامه کا گله خوشه گله رنگینه. کو از گله کیف خوش میشه ام همان وقت بیشتر دبانه دا. بله. ام دخابتن و ام وقت بیشتر خبات خدمت کا بیرونگی ام دادن زمان کردی. براستی باره کی ته گران سرملیته جیه. بکی ایروس بیاج پیش روزی دا. افتنی نه سرمله منه راستی حواله مهنه در هنر ما جواد بک. بله. شکر ما مولود بک و پاشه گریننده ما مدیر ما حواله من کوام به حوار دخابتن یعنی اوجی گلک سری دخابتن. بله. باله دیدن دبیجن کام چی پرسکن چی چیکن چی بینی سر اکرانه بنا تف ام به حوار دن یعنی اف باوی کی چه بیجم ریخستنیه ارگانیزاسیونه که باش هید نامده ام به هر کدا خو کدا من نه آمنتنیه آنج نه ایدی کسا سه کسا بلکه ده 15 کسا نه ام لبرت به هر خبتن اف کدا ما حمیانه ولی ام تخوازن کو ام بلاو بکن لحمو ناف کردان دم بلاو بکن برا بزانین ولی ما تماشا بکن ساعتها خوش بایرم تسر چاویم سرسریم راحتی مالات جی آوا به یا راست برنامه کا جبو دولمندی از زمان کردی جبو نشاندانی نوی جبو کو پیوین هموات مرد در خواله او چقدر زنگینه چقدر دولمند مرد در خ برنامه کا جبو دست که برنامه کا تام جی خوده و برنامه کا گرینگه از قدر قیمت و برنامه جی راس از گله کی دگرم و از سرکفتن جتره و جته تو تیمات را هر واز خوازم مالتا و بس سرچاو سرسلم راحتی